Ngwaneso ke a o dumedisa hape ka lebitso le matla la Morena rona Jesu Kriste ka jeno re nka thuto ya 48. Re nka ho Mareka kgaolo ya botshelela temana 45 ho isa temana 56 ebile ehlile re qetella kgaolo ena ya botshelela. Re nka temana eo e re reng ke Mareka kgaolo ya botshelela temana 45 tema ho isa temaneng ya 56. Sehloho sa ka se re tsielehong Jesu bonwa a tsamaya hodima metsi. Tsielehong Jesu bonwa a tsamaya hodima metsi. Moye motle. Lefeleng la Betsaida ho etsahetse mohlolo wa hore batho ba tsielehileng, ba kgathetseng, ba jwalo ka dinku tse senang modisa, ebe ba rutwa ke Jesu, a ba fodisa ba kulang ho bona moo, mme a qetella ka ho ba fepa mahobe, a fepe batho ba 500 ka mahobe a 5 le dihlapi tse 2. Ba jele bomme le bontate le bana bohle ba jele ba kgotsofala. Ha ba ha kgutla dingwathana tse ding tse itseng ke thuto ya rona e fetileng re tloang ho yona. Ehlile o fepile banna ba 5,000 ho sa ba le basadi le bana. Tshebetso eo ya Jesu lefelleng ile ya susumetsa maikutlo a mangata letshweleng leo le neng le phuthehile. Tshebetso eno ka yona e susumeditse batho ho hlaha maikutlo a mangata a setjhaba seo se sekalo se ileng sa bona mosebetsi o Jesu a ho entseng, mme setjhaba seo se bile sa ba sa leka hore se nke Jesu ka matla hore ba mme morena wa bona. Kgahlanong ya tla ema a le kgahlanong le puso ya Roma eo ba leng tlasa yona. Tabena e hlahiswa ke moefankgedi Johane moo a reng, ha a tseba hobane ba se ba ya monka ka matla ba tle ba mme morena, a boela a ya thabeng a nosi. Ke o Johane kgaolo ya botshelela temana 15. Ke leka hore ke bontshe hore ho la hlaha maikutlo a hore e seng jwale motho enwa Jesu re moetse monye wa rona, re moetse morena wa rona jwale ha ile mona a re thusitse hakana. Maikutlo ana e ka nna ya ba le ona maikutlo a na le teng le ho ba rutuwa ba morena Jesu, hore e seng ntate enwa re moetse morena wa rona na. Mme ka nna ba Jesu ka ho lemoha taba yana eno ke yena ha tla re ha re tsamayeng ka pele re waneng tshelelang ka mosewane, boelang ka mane tshelelang ka mosewane, nna ke santsane ke kgotlisa batho e le hore a tlose boemo bono. Taba ena e ka tlisa taba eno ke hobane bana ba bona se entsweng ke Jesu, mme Jesu ka ho lemoha taba eno ke mona moo a ileng a phakisa a ba kganna barutwa ba hae hare ba kene sekepaneng ba mo etelle pele ho ya mose wane wa Betsaida. Ke kgaolo ya botshelela temana 45 ha yena a santsane a kgotlisa ba bongata ba batho. Mona momamedi e motle, wena mmohi e motle, barutwa ba ile ba tsamaya ba kgutlela ba ilo tshela lewatle la Galilea, ba ye ka nqane ka bakeng sa ntsa Kapernaum. Ke taelo ya Jesu hore tsamayang lona le tle le kena ditskepeng, kenang sekepaneng le tle le tshelele ka mosewane ke tla le fumana. Ke santsane ke kgotlisa batho. Wena moreri, le wena mmohi, le wena moruti, le wena moefankgedi, le wena ya mametseng thuto ena, taba ya ho kgotliswa ha batho ba bangata hakalo ba thabileng hobane ba ditlhoko tsa bona tsa mmele le tsa moyeng di ne di ile tsa fihlelwa ke Jesu, ha e ya ka ya e ba taba e bonolo ho hang. Ha o ba bonolo ho hang hore ba kgotlisa batho bao ba ne ba batla ho mo etsa morena,
hoba Jesu a atlehe ka nnete qetellong ho ba kgotlisa batho bao a le mong, e ba o ya thabeng ho ya rapela. Ka mora ho mosebetsi oo o mahlonoko a nyoloela thabeng ho ya rapela. Jesu o na hloka nako le ntatae. Puisano le yena o na e hlorela, o na e hloka mosebetsi o mong le o mong o moholo. Wena moruti, wena moreri, wena mmoledi, wena ya mametseng thuto ena. Ka mora mosebetsi o moholo o entseng, o lokela kgutlela ho yena, ho Modimo, o yo leboha. O ntso hloka hore o be le nako ya hao le mong, kgutlele ho Modimo, o fihle o bolele ntho e nngwe le nngwe o e entseng le se etsahetseng, mme o lebohe Morena Modimo. O hloka hopola hore lebaka la ntho ena ke hobane ntho tsohle tseo re di etsang di lokela ho qala ho Modimo. Di tswele pele ho yena a le hara rona, mme ha re qetile re kgutlele ho yena hape hore di phethehe ho yena. Jesu a ya rapela thabeng. Ha ile barutuwa bona ba theohela ka lewatleng la Galileya. Nako jwale e ne se ile phirimana, mare ka hore ho kgaolo ya temana ya 47 hore itse ha o so phirimile, sekepana sa bese se le hara lewatle, mme yena a sa le mose wa Nanosi. Ka moo moya o no le ka teng, moo lewatleng ho ile hwa ba boima haholo barutuwa ba Morena Jesu. O no le boima haholo. Moya o mongata o no o tsokotsa sekepe ho se isa ka tsela ho se kgelosa tseleng ya tla tsela e selela lebopong la Kapernauma. Empa moya wa se hula, wa se kganna, wa se fefola hore se tswele ka lehlakoreng le yang Genesarete. O ne a banka ho ba suthisa moo e tla reng ha ba fihla lebopong ba iphumane ba le Kapernauma. Moya o no banka haholo, o ba suthisa ho me tla ha ba tswa lebopong ebe ba kena Kapernauma. Ha re ye temaneng ya 48, a ba bona ba tsielehile haholo. Ha re kgutlele temaneng yana 46, mare a ya thabeng ho rapela. A ya thabeng. Ha ke re Jesu ha qeta ho kgotlisa taba batho bana, yena a ya thabeng ho rapela. Ha re boele tabeng eno, hantle lebaka e ne le lefe la hore a ye thabeng ho ya rapela. Ha ke re ke ile ka bontsha mohlala wa hore go tshwanetse hore ntho e nngwe le nngwe ha re entse re kgutlele ho Morena Modimo, re betse re o leboha. Yena ha ke re sheba yona hantle o na ile etsang. Ha ke re ke itse puisano le ntatae o na e hlorela, o na e hloka kapa e hloka taba thapelong ena e ne dutse dintlheng tse pedi tsena ho yena. Taba pele, o ile a hloka sebaka sa ho rapela e sale a hatelletswe ke batho ba bangata bao ba neng ba le jwalo ka dinku tse senang modisa. E ne e ka kgona a ba kgotlise pele, a tsebe ho fumana sebaka sa ho ya kopana le Morena Modimo, a buisana le ntatae. Ke yona lebaka le leng la pele. Taba ya lebaka la bobedi la hore ana rapela ne le hore o na tobane le dintlha tse pedi tse kgolo. Ya pele, Bafarisi le Baheroda. Bafarisi le Baheroda jwale ba ne ba tswile hore a tshwarwe, a kwallwe. Mme taba bobedi, ka nqena batho ba batla hore ba mme morena wa bona ho tle ho hlahelle ho puso ya Roma e le yena mohlohlelletsi wa moferefere. Ka mona Bajuda bana ba batla ho tshwara hobane ba sa batle, ba batla hore ba fedise mosebetsi ona tsa o etsa a sa ngathise batho bana ba bangata. Hape le ka mona batho setjhaba sena le sona se batla ho se metse morena. Moo thapelong o hlile a ba le nako e telele haholo,
o la ba di hora tse teng mo tse a di nkileng mono tse tharo tse nne isa le hare hanyana moo o tlo bona nako a ile a kopana le barutwa ba hae hore e ne le ha thewa thabeng moo hlile le nako e telele le modimo wa hae ke mona moo itseng ha a tloile thabeng a theohetse ka lewatleng a ileng ra bona temane na 28 e reng a ba bona ba tsielehile haholo ho tsamaisa sekapana hobane moya o no ba hanela mona moo ho thweng a ba bona ha se taba ya ho bona ka mahlo tjena fela o bone ka botebo bothata bo ba leng ho bona ba bona ka botebo a bona ka hare ho botebo bo bothata ba leng bothata bo ba nang le bona tsieleho eo ba leng ho yona ke tibileng ka mokgwa o makatsang ho boima haholo wena mmuhi ho boima haholo wena moruti ho boima haholo wena mmoledi Easter le wena ya mametseng thuto ena hore o nke leeto Jesu a se teng ka hare ho lona le boima leeto leo ho le tsamaya o sena Jesu mme ka nako ena batho bana ba imetswe e le ka nnete ba hloka boteng ba Jesu a ka ba le teng empa ho ba monate hape le letong hape ha o ka wa tseba hore Jesu wa o bona ha o ka wa tseba hore Jesu wa o bona le ha o ntso sokola le ha o ntso le mothateng ha o ka wa tseba taba eo hore Jesu leihlo la hae ha le o tlohela ke ntho e etsang monate ka mokgwa makatsang mamela mmina thoko ya reng anthe Jesu na ntse a mpona ha ke lela jwalo a mpitsa re tlo nna o fole matswalo taba ya ho bonwa ke Jesu e edisa difahleho ho tseba hore Jesu o ntsa o bona e edisa sefahleho sa hao e tlisa matlafalo ka pelong Easter le moyeng ha re temaneng karolo ena temaneng hobane moya o no ba hanela bana ba sebetsa ka matla a bona ba sebetsa ho soka sekepe ka matla a bona Jesu a ba bona a ba bona ba sa fapana ho hang le mohlanka wa molaodi e moholo wa lekgolo ya neng a le boemo bo nang le bona mane ho Mateo kgaolo ya 8 temana ya 6 moo a ileng a re morena mohlanka wa ka o rapaletse tlung o omeletse ditho mme o kula hampe molaodi o ne a hloka thuso ya hanghang malebana le mohlanka wa hae barutuwa le bona mona ba ne ba hloka thuso ya hanghang boemong bona metsi a hanela sekepe ba soka ka thata moya o nka sekepe o se tlosa se kgelosa le tseleng e neng tshwantse re tle ha se tswe lebopong la Kapernaum empa moya o se thiba o se isa tlase hore so tswa Genesarethe ka ratsia leo eno a tla temaneri a tla ho bona a tla ho bona ke temana eno ya 48 temana ya bobedi ya teng a tla ho bona a ntse a tsamaya hodima metsi yaka wa ba feta nako e ne le e isang mesong ha Jesu a tla ho bona e ne ka isa mane dihweng tsa bo hora ya boraro dipakeng tsa bo hora ya bobedi ho isa horeng tsa ya bona hoseng mesong haholo ona a tsamaya ka pele ha sekepe sona se sitwa ho tsamaya ka pele ka lebaka la moya Jesu yena ona tsamaya hodima metsi a tsamaya ka pele ruri a tsamaya hodima metsi metsi ao a ntse a hanela barutuwa
moya o le mongata, empa Jesu yena a bile a tsamaya ka pele hodima teng, ho ba ileng ba bona ebile eka wa ba feta. Jesu seo e leng bothata ho batho, yena o tsamaya fela, a bile a tsamaya ho se boima ba letho, a bile a tsamaya ka pele. Jwale ba ile ba mmona eka wa feta, ba ile ba mmona eka wa feta. Ha re temane mashome a mane mesorobong. Jwale ha ba mmona a tsamaya hodima lewatle, ba hloma hang batho ba hloma eka ba bona sethotsela, mme ya ba meketsa. Ke temana 49, ba meketsa ba lla. Ha o motho ya tsebang hore ho etsahetse jwang mona, hore Jesu a tsamaya hodima metsi, ha ona motho ya tsebang hona ho etsahetseng, hobane hona le melao ya gravity, ya boima, hona le melao ya flotation, melao eo o tsamaile jwang ho yona. Jesu ha ka ba tiba keng, Jesu keng ha le bobebe a tsamaya hodima metsi, ho etsahetseng, ha ona motho ya tsebang hona ho etsahetse jwang. Ngwaneso, Modimo ha tlile hara batho, a ka bontsha bo Modimo ba hae, yena ile moetsi wa tlholeho. A ka tsamaya a bontsha boholo ba hae le seo a leng sona, ile yena moetsi wa tlholeho yohle. O na ke a hloleha ho itsamela hodima metsi, mme a fela itsamela hodima metsi. Morena Modimo ha tlile hara batho, o tsamaya hodima ntho tseo o reng ke bothata ba hao bo o tsamaya hodima bona hantle bo di jwalo, jwale ka ekana ha ona letho. O na ke a hloleha ho itsamela hodima metsi ao a entseng, a entseng. Hle o entse metsi, mme o na sena bothata hore ka tsamaya hodima ona. O na potlakile ho araba bothata le tsieleho ya barutuwa ba hae. Empa mohlolo ke hore barutuwa bakeng sa ho leboha ba tshoha, hobane bana ba hloma eka ba bona sethotsela. Ho jwalo mmuhi, ho jwalo le wena moruti e motle, ho jwalo moreri, ho le jwalo wena mmuhi wa thuto ena. Hore ka dinako tse ding re sita ho lemoha ha Jesu a se a tlile ho tla haraba bothateng bo re leng ho bona. Hangata re dieha ho elellwa hore ke yena. Ba bang re hloma re bona tseo e seng tsona. Ha ho bothata bo ka hlolang Jesu, bofe kapa bofe. Wena moruti, wena moreri, wena moefankgedi, ha ho bothata bo ka hlolang Jesu. Wa hao ke ho lemoha e le ka nnete hore Jesu ke yena tharollo. O tla a rarolla ka tsela ya hae. Ha re temaneng ya 50 a phakisa a bua le bona re kgothalang. Lentswe leo le ne le ntsha barutuwa ka hara tshabo. Lentswe leo le lekane le le jwalo kgothalang hore ebe le ntsha barutuwa ka hara tshabo. Boemong ba neng ba se ba tshoha metsi a lewatle, jwale o ba ntsha ka hara boemo ba ho tshaba metsi, ba tshaba metsi a lewatle a phahamang. Jwale bo bile bo beha bophelo ba bona tsietsing, empa jwale ba se ba tshaba motho eo ba mmonang a tsamaya hodima metsi. Ha ba sa tswile metsi jwale, ba sa tshabile metsi jwale, e leng hore Jesu o ntshitse batho tshabong ya metsi. Empa jwale ba tshaba yena, ba tshaba ya tlileng ho tla ba pholosa. Ha hlokomela hore ba se ba thuthumela jwale ka tlase yena re ke nna setshabeng, ke nna setshabeng. Le ha sa bolela lebitso la hae, ba ile ba mo tseba. Ba ile ba mo tseba jwalo ka Moshe ya neng a botsa hore na ke tla reng ha ba mpotsa hore o mang, wena ya nthumang. Yena re ke ya leng teng, ya tla nne a be teng. Ke nna, ke Modimo o tletseng lerato, ya laolang lefatshe lohle, mme ke teng e sita le boemong bona bo le leng ka hare ho bona ke teng. Mmamedi le wena moruti wa heso, Bokreste bo theilwe tlasa boemo bona, e leng boemo ba hore jwale o teng.
bokreste bo theilwe boemong tlasa boemo ba hore Jesu o teng. Ka hara boima, mathata a mefutafuta, Jesu Kriste o teng, Modimo o teng. Bakreste ba tseba hore boima, mathata, mefehelo, bokulo, jwalo tseo kaofela di bebofala tlasa boteng ba hae. Taba ena e tiiswa ke moprofeta Isaiah kgaolong ya 43 temana ya 2 moo a reng, ha o tshela hara metsi ke tla ba le wena, ha o tshela dinoka di keke tsa o nka, le ha o feta hara mollo o keke wa tjha, le malakabe a keke a o tlabola. Ha re temaneng ya 51 a hlwella ho bona sekepaneng, ya ba moya wa kgutsa, mme ba makala ka hare ho bona ka ho fetisisa ba hlollwa. Ke temana 51 Jesu ha dula le bona ka sekepaneng sa bona. Jesu ha dula le bona ka sekepaneng sa bona, ho ba le kgutso e kgolo. Jesu ha kena le wena mathateng ao leng ho ona, kgutso e ba jwalo. Jesu, wena moruti wa heso, wena moreri, wena esita le moefangedi, wena ya mametseng thuto ena, ha hlwella sekepaneng sa hao sa bophelo. Ha o tsotele hore na se tsukutlwa ke maikutlo, se tsukutlwa ke maqhubu a mofuta ofe. Ha se tsotele na se tsukutlwa ke meya e fokang ka tsela efeng. Ho ba le kgutso ya sebele ha Jesu a hlwella sekepaneng seo o nang ho sona. Jesu wa o rata, Jesu wa o rata, mme a keke a lesella hore di o je, empa ke monamoledi e moholo. O busa thabo e lahlehileng, a ibuse e kgutle. Taba ena e ne e lokela hore a etse hore ba utlwisise hantle hore Jesu ke mang. Jesu nthwena nang a etsa, o na etsa hore ba tle ba utlwisise hantle hore jana Jesu ke mang. Empa ka bomadimabe le hona mona ha ba ka ba utlwisisa hantle hore na Jesu ke mang. Ka bomadimabe dipelo tsa bona di ntse di thatafetse hore di mo utlwisise hore na hantle Jesu ke mang. Le ka nako ela eo ba ileng ba bona phepo e kgolo ya batho, e mohlolo ya phepo ya batho ba 5,000 ka mahobe a 5. Baruti ba ntse ba se bone hantle hona hantle Jesu ke mang. Phepo e etsahetseng eo, ntho tsena kaofela di tshwanetse hore di beha boemo bao ba tsebe hore Jesu ke Modimo. Ke seo mareka a se rutang bamamedi ba hae bao a ba rometseng ba isang evangeli ena ho bona. Ha re temaneng 53 itse ha ba tsheletse mose ba le ba naheng ya Genasarete. Mona ke itse moya ona o la wa nka sekepe sena bakeng sa go so tswa lebopong la Kapernauma, empa sa tswela tlase Genasarete. Moya o mongata o no ile wa nka sekepana ho bona sa bona hore se o kena ka lebopo la Genasarete. Motse o no le ka hona moo, motse ono wa Genasarete ono le ka bophirimela ho lo watela Galilea ka borwa ho Kapernauma. Temana 54 batho ba teng ba mo tseba. Jesu ha kena ka nako tse ding kana bona mathata a o tlosa bakeng se itseng o ye bakeng se itseng, anthe ke thumo eo mongana Modimo a etsa. Baruti ha ba tseba hona moya ona o ba nkang ka tsetsobotsi ena, ba nka wa tshedisa wa tsamaisa ho ba o tswa tlase Genasarete, hobane itse ha ba kena lebopong leo batho ba mono ba mo tseba, ba tseba Jesu. Mme botumo ba Jesu ha bonahala bo se bo fihlile hona moo, ba ile ba mo tseba, mme ba bangata ba ile ba thuswa ke Jesu. Batho ile ba thuse kgolo ho kena ha Jesu motseng ona ona. Ba bang ba dumela, ba bang ba ne ba dumela ho fela ha ka ba tshwara ba ama fela qola ya kopo ya hae ba tla loka. Jesu wena ngwaneso ya ratehang, ke yena morena wa rona. Ke ya leba ngwaneso, thuto ya rona ya 40 e fella mona.
kgotso ya Morena e be le wena. Kgotso. Morena Modimo, ke ena thuto eo o re nehang yona go hlokomedisa hore re bana ba hao ebile o ntse le teng ka mehla. E ba le mohimo a leng teng. Sena re di kopa ka Kriste Moloki ya bo ba jwale mehla sena bofelo. Amen. Kgotso.